Khovelina ngai sanron Princess Diana khachuan British lalchung ko zepa ngai angkha apu velo 5 vek ringot mayani chuwang renga mipuite princess people's princess tia kau ania atun lai ema mipuite ne na inhnim naya anzinga talfau kha adu chen kumbinu ne na anin ngir ngau fo po kha amakshan lawe Diana kha nunhlim om takle zalen takanungin mire theite chanpuina lama po ain mangna sa ema tin afate po lalfa pate nima sila daisha tam tak naya an selen adua incheina le nun phunga po thil thar ching chuak tu mi te enton ni in lalchung ko a amau ma le nuwa po Diana kha 80s chawvela khachuan fashion thar ching chuak tu ani top maya khovel icon ni in kumzabi som ni na a khovel mi te ne tu berte zinga pakhat ani Thawhtanni Zan Dar sari apiangin Nunhlui Night ta hian Hranghlui lar takte chanchin lo tihchhuah chen ania inga event zong te alo ni ve lo chuan he channel hi ilo subscribe ve nge don nia kumsang ka zakwal somruk pakhata piang Lady Diana Francis Spencer chanchin kha Milarte takte anga rethei takachanga loro puite chanchin ang ani lemlawa Edward John Spencer Viscount of Althorpe Frances Ruth Park Roach Countess of Althorpe tefa pathum nani in Diana hian lalthisen akai veshim shimsa ani Viscount hi British laldan indota Baron aya chung Dukes le Ars aya sangsi ania Diana hian laizon pahni Lady Jane Fellows le Lady Sarah McCorkadell anaya tin nutra Charles Spencer anay bokani anutra pa hi Earl Spencer pakwana ani anchungwa in Sandringham Norfolk muna munre le nuam taka park house ancheng china he mun hi Queen Elizabeth pahni na ram ne in Queen mun ngai na tak ani nge a hemia ni awang hian Diana le Queen le anua apasal nita Charles naute pahni Andrew le Edward tenen po he muna ikyan anin muzeu zeu chen ani Diana hi kumsari mi ani a anu le pate anin chen khan Londona anu bula omve turin akal phota ma se korta nu le pa fa enkol chungchanga anin beina thoboya kortin apa bula omjok tura arel wangin apa bula nushon shonin a unaw tenen hian anom le ta zokani anushon Rain Spencer the Countess of Dartmouth la chu an milwak lo le ngala ate deulaya in lamale khazir homeschooling azo nuwa Riddlesworth Hall School le Weishead Girls School te alu ta zokani Diana hi tuile thiam tak tuichung lu thiam tak le lam thiam tak ni in an school outstanding community spirit award te po la hial ma sela vandoi thak takin le khalam atimi vak lo nge o level exam po voi khat mai ni lo voi ni ngot a hlo chamani ate rol chu in finishing school chu Alpin Videmanate Switzerland akalani he school a hian wantlang aya michung nung zok te omdan tur zirtir ania he school a zirlai chu mipui dor dan te chedan moite thuziak te mite bula chu edan moite ani he muna hian aman adu emo du lawemo lalchung ko zinga mi ni tura buat sai ani finishing school azo no hian kumsang ka zakwa somsari pariat khan Diana hian anu bula kho saturin London apana anu bula a omlai hian eirong bolte asira mi inti faite restaurant hostess angtele tin lamzirte tu na te athok velop lop chen ani hetalang chiang chu Diana kha athei phot chuan ama hai kwak chop khovela chen kha adu hle ti hi ani kumsom pakwa ani in elementary school kindergarten assistant na amulawa ama a inlo in akosave ani British lalchung ko mozinga pasal nei ma a nanei om masaber ani nge ani I wanted to teach children. They said, why not come along? So I first started off doing afternoons. Kumsang ka zakwa somsari pasari khan avoi khatna adan Diana chuan Prince Charles amua Charles hi Diana ayin kumsom pathumin a upa ani heti lai hian Charles le Diana u Lady Sarah kha anin deita anu a Charles son Diana nen anin ngai zon thu apuan chuan media haunga event a hlo na sa hle ani Charles chuan Diana chu anlal chung kolong Britannia antia chuan puya asoma chumi nu chuan Scotland British lal chung ko in pakhat Balmoral Castle anzinduna hemitum hian Diana in avoi khatna atan nakina anu lanimai tur British lalnu chu ahmu ani lalnu po hian mawatan adu ti achiang reng to ani ti chuan Charleson in nei puya Diana asom chuan
ani chuan skula ahna pansanin khovela in nei na ro buiber nei turin anin bo saita ani Diana te inhual na zungbun khan thunthunga inom tak aneya anu inhual na zungbun entona siam ania rangka chakvar karat som pariat ni in lunglu som pali zet ain phuma salon safir dum pola chaimoi alani zui chewa pound sing ni sangret man ngotani chu dollar sing tum sanga velti na ania kancheng chuan chengnoi somni pangaman lai ani he zungbun hi inhlan chong zelin tuna chuan Kate Middleton kuta a omme kani Diana le apasal Charles te hi amasaberatan mi puima a Goldsmith Hall March sangka zakwa somret pakhat khan anin lana heta hian Diana le anu thenga a fashion style zauna petu actress chelo tak mai Grace Kelly te chu anin tongani anin hwalai khan Diana po lalchung ko in Clarence House antia chuan a oma anin nei maluk khan dan angin Buckingham Palace alut ve zuita ani tichuan kumsom ni mi chau ani in Diana chu lalchung ko mau ni turin lalfapa Prince Charles nen chuan anin neita a kha in nei na ro pui tak July ni somni pakwa sangka zagwa somriat pakhatami kha St Paul's Cathedral nei ania anchung khat nai vai mi sang ni zaruk somnga zatin he hun hi anman puya TV a pek chhuani in khovel ramshang chang somsari pali atangin mi tluk le ding on khat velin an thirani kha in nei ro pui tak thir tu ten tun thlenga anla shilfak chu Diana mo thuam kha ania kha ringot po kha anin nei TV atanga lo en chantlinga an ngai ani amo thuama khan purse singkhat zet thuibe ania dollar noi khatle singkhat sanga man zetani Diana korbuk tak mai chu lal sakor tolai lira chuan aleng sham shama cathedral lu ma chuan reilote dengin mi puite chukut avayani athuam cheina le ari dan tu ringot te hi ngai to tham takani British lalfapa anei ta ka chuan Diana chu Princess of Wales alonita a lalchung ko mei chezinga achung nong ber pathumna anita ani lalchu thleng lo aphatur zinga bo apanga na ani Diana in now apai thu puan a han ni che chuan chanchin bu headlines zong zong alo ale ngala arai lai hian tuipui kama chol anman la hin Diana chuan lalchung ko kalphung bo chhia in bol thomno nen arai por dul atilanga lalnu po alom vak lo hle a anin kar po athat lo pha hle ani beach boy na le naw pa shi zong zong paltangin Diana chuan June sangka zakwa somret pahni khan mi pa du tak ashingta a William ti in aming ansa a kumni nuwa sangka zakwa somret pali khan Prince Harry ashing le ta ani William le Harry baka lalthu thleng lo tu tur anni angin anni tin nun le zirna chungchang po lalchung ko kuta tur ani la yin Diana chuan ngai dan dang anei le tatlata lalchung ko naw tu kuta po da du lovin aman a en kola afa te chung thuwa hian midang enrol arem tivak lo nun phung pa ngai tak minaran te enkol anga enkol puiten chawkha adu ani ber mai hei hian lalchung ko a atui tlak lo na ati zwal kaya British lalnu ne na anin kar khi ti zawbel tu alonita ani lalnu lung oi lo na ti zwal kai turin Diana hian anulat laya ain cheidu dan kha lalchung ko mau ani nupon achom zela a in cheidu dan la khovel mei chhia te enton aloni zel mai boxi a asam toy te kha lalchung ko kalphung kal ania ma se khovel mei chhia te nal ti le enton ber ani thongani Diana chuan lalchung ko mei chhia te in cheidan pui thu tak ti deu chep chup khan mi pui zinga atinuam lawa mi harsa tan puina konga ain man na lama te zinvei wa na te ati khor tlat ni in asoyani tun kum zabi somni pakhatna po hian celebrity tam tak chuan Diana in chaina kha anla enton reng thu an soya sangni som pathum glamour interview a Rihanna chuan Diana in chaidan reng kha adik sai mai ani lukhum nal dang dai tak jacket lian deuh hlek te kha a in thuam chin na te kha ka du vel ve kani mai ti in asoyani tun naya vokin thalak ati chu azinga top model Hailey Baldwin chuan Diana hak chin angron ha in kekor bul le sweater loose deuh tak ha kopin aron in lana tin jeans le kor chung in me taka Diana in a hak chin ang che kha aron in bel ve bokani Diana nundan le in chei du dan kha British mi pui abikin thalai lam te ril rem song tak aloni zoka ani khan lalchung ko in muam up na le pui thu na kha achiat ni in an ngai ani tun theng hian fashion designer tam takin Diana in chei dan kha anla enton fo thin ani in cheina mai pi alama Diana kha mite berte po thleng phak nun nei ani awangin
mi te ngainat a hloa chuti lai ero chuan lalchung kwa a atui talo tol thung anu Queen Elizabeth nen anin kar akhek zau tul baka apasal Prince Charles nena anin kar ngei po alo khichanta a kumnga chung khan engtiang takin nge anin ngir ngau chu kan che phak lona a anin mangai na alo choi ta nge Charles chuan abial Nunhlui Camilla Parker Bowles atnim nai chan tatlat mai chumi elsen nan chuan ati nge Diana pon a sakor chung chuan zirtir to hlui Major James Hewitt amel tai ve chanta ani kumsang ka zakwa somkwa panga khan BBC inan komna a Diana chuan apasal Charleson abial Nunhlui Camilla Parker Bowles azuile tak thu asoya he inne na hian mi pathum kan oma kan tot ma ani ati ani he mi makum sangka zakwa somkwa pathum khan Diana chuan an khwal chuan hena lekha ziakin apasal Charles chuan annaw omtu angai zong nia asia thu alo soi to bok BBC a bok chuan apasal Charles nen anin kar chaloma se mi puiti lungni lo an hlo wangin an khosadun sham ni in asoya kumsang ka zakwa somkwa panga a BBC in an interview na a Diana hian Prince Charles chu lalthu thleng lo tlak nia angai lo thu asoi nge ani he interview angai thak hian Queen Elizabeth chu asahle a afapa chu anupui chen mai turin afui pha ta nge ani August tha sangka zakwa somkwa paruk khan in chen na thu anziak fel ta nge ani anin chen na a hian Diana chuan rosum pound makta doi som pasari achanga chubaka stipend kumkhata pound noi li adong bokani Diana hian Her Royal Highness title a hlo pha lai hin apasal nupui chen wanga ming cheve thau Charles ero chuan he title hi a hlo pha ve lo thung I don't want a divorce. Prince Charles tu mi puite thinlunga atlak nat zuilo rualin Diana ero chuan mi puilai nat le ngai san a hlo chunsom zela mire theite chanpuina lama na sataka ain man chunsom zel wangin ambassador ni na tamtak anei zela lalchung ko atanga pe chhuani in lalni na title te hial hli sakni ma se mi puite thinlunga chuan lalnu ani chunsom ta zel zok ani And I know that I can give love, and I'm very happy to do that, and I want to do that. a chanchin a chia a tha kha media te chotui ber ania akalna apianga an zui zela minara nun adu lot wanga lalchung ko a po tuitla lo kha anin chennu theng po in minaran chu ani theita chuang lawa mi te ngai ven akalna apianga paparazzi te zuiruk ani ta thungani Breaking news coverage, Princess Diana is seriously injured. hun lo taka a thi takna car accident rap thak tak khan khovel adeng chuak rang hle a paparazzi ho tlanchia san atum na lama thleng ani nge ani midang te ta na a tho that tam tak te le fashion athak danglam na te mi te achan puina le royal family a ngei po thil tam tak thak danglam tu ani awang hian mi puitelal nu hian sha dreng a hlo kum khwa to don ani